Do danas, pored profesora i studenata Matičnog građevinskog fakulteta, podršku Milanu su pružili i profesori i studenti Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, kao i veliki broj članova inženjerske zajednice u zemlji i regionu. Neposredno nakon privođenja troje optuženih je pušteno da se brani sa slobode. Potom je ovu privilegiju dobila još samo jedna koleginica, građevinski inženjer. Ostalih 8 inženjera, među kojima je i Milan Spremić, su i dalje u pritvoru iz 2 razloga: da ne ponove krivično delo u kratkom vremenskom roku, odnosno da ne uznemire javnost. Posle 6 meseci pritvora, svako dalje zadržavanje je apsolutno neosnovano i predstavlja kršenje elementarnih ljudskih prava. Apelujem na nadležne institucije da profesor Spremić, kao i ostalih 7 pritvorenih inženjera, imaju isti status u ovom procesu kao i optuženi kojima je odavno omogućeno da se brane sa slobode. Takođe, želim da izjavim saučešće članovima porodica i prijateljima svih stradalih u padu nadstrešnice. Nadam se da će u vremenu ispred pronaći svoj mir i dobiti pravdu koju zaslužuju. Kraj dugujem mojim studentima koji su veliki deo svoje borbe posvetili upravo Milanu. Blago tome ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi.